Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, ngiye kubereka ukuntu icyumweru cyari cyagenze n'ukuntu I celebrated my birthday. There was many surprises, but yeah, twabinyuzemo kandi tuwacana umucyo. So be with us here. Ukora like, share and subscribe nimba utarabikora. Nukuri ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima urukundo rwinshi. Big love, big energy. Hey. Surprised me. How are we? How do we feel? Birthday, dear Tito. Happy birthday to you. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kimenyi Tito all the way from TikTok. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu weekend yanjye yageze. By the way, iki cyumweru gishize yari birthday yanjye. So nagiye muri photoshoot ngo bamfotore amafoto njye nzashyira Instagram urumva. For example, uraje yabone nayo mu kanya. Ni ukuvuga ngo barantunguye cyane pe. Barantunguye nanjye ngira like navuga si who am I? As a matter of fact, nawe uri kureba iyi video uri butungurwe. Ikintu nagusaba cyonyine ni ukureba ukarangiza ino video urumva ukadusigira comment, ukalikinga, ukanasharinga inshuti zawe and they enjoyed the video. Rwose turabasaba gukomentinga guys, murabizi ndabakunda muri abantu banjye. So let you enjoy the video. Hariya ni gutya. Some people Wow. Some people they to do. Fresh Put that okay. Hey, look, it's not working. Feed that Yiwe, ararira. Angelo, you can let it go. Some people don't. Wow. That's it, okay? Okay. Ubundi wayisokorora gutyo ugakura ntabwo byavamo kavamo akangaka Especially kuri izi wine. we choose it. Hey! Oh! You did that. Yeah, I did all of it. Bansikia kakandi gacha cyane ko gutera. Ubu tukiyakora gitsindi video yako. No. Unakoresha telefone yawe. Your phone is boring. Okay. So turi kuri, welcome back to my YouTube channel. Turi kuri, tureka tubahe outfit check kuri YouTube. Kuri YouTube tubahe outfit check.
umva ko telefone yawe idahagarara. Ongera ufate indi yicaye kwa cyangwa. Ndishimye cyane uyu munsi ni umunsi w'ibitangaza gusa. Watanguye n'imvura yaguye nicyo gitangaza. Arishimye kubera bitwemwe. Ngiye kuzana keke ya Tito none ntabwo tuza iyi. Ehe. Abasabye. N'umwera. Kubera ko ntagiye ni. Mwese wambwiye ijambo ryiza si uyu munsi. Turakwanga ntacyo watumariye muri ino minsi yose muri ino myaka yose tumaze tuziranye. Nta kintu umaze. Uri kudutesha. Niyo mubona mu nzira nzakunagira igusha. Mwaye mwumva. Naramuka apfuye muzayimushyire. They are perfect friends. Nta kintu watumariye muri ubu buzima bwose tumaze tuziranye. N'ubu turi hano. Tutagiye kudufata. Happy birthday to you. Hey Mio. Are you sure? Don't worry. Cyangwa tujye muri Lemon. Tujya Lemon. Kuba sensible ku muntu wese. Ubu turatashye twagize umunsi mwiza kandi umunsi muremure. Angelo sibyo? Wabeshejwe muremure ni iki? N'umunsi wanje. Allo. Ça va? Watona. Ndo avuga ngo iki? Ya ndi ngo Ego. Byatugezeho. Oh yeah. Beautiful Kigali. Ubu ngubu yaba ari nk'i Buganda ubu hacamo umuntu agahita yicamo. Ariko ubu niyo nayishyira muri izi ndabyo nazagaruka ejo nayo yasanga. Gihugu nikiwe. Happy wedding! Ibyo se ni iki? Bagiye ahabona ngo tubabone n'abamwambariye beza. Festa! Niko wambaye neza sha. You look smart. Video k'ibi biryo kuko birasa neza birenze. Twambaye neza se mwana cyane. Wow. Tugurane.
tugiye guhamagara inkwidi inkwidi zikimbagire ziza hano inkwidi ngiye gukometera gustafu za nandikaho dominika oh yes umugani w'abamenyi uraruke hano ari inziki yewe amaso yawe azi kureba neza no kwitegereza kabisa muri rusange uri kuglowinga ibi ndahita gisevera how dare you umeze neza muzi visi nawe mujyi wa Kigali umeze neza nagira ngo mfashe amakwesha mukomeze cyane kumenya mwana kubasaka kuri channel na video isanzwe mbanze kubitandukanye iyi ni ijyahe iyo ni ya channel wowe sinayibonye se yesu izuba riratuye iyobowe na Lieutenant Jean Claude Nsengimana wungirijwe na Lieutenant Frank Abel. Amasibo atatu y'Akazi agizwe n'abari n'abategarugori ba RDF Police.
yicishije ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda kugira ngo ayo mabendera abe ari mu myanya yayo, noneho abayobozi b'iri tsinda barayakira, nyuma uyoboye akarasisi nahagera ari buyashyire mu mwanya wayo w'icyubahiro. Président de la transition gabonaise. Prime Minister of the Democratic Republic of South America. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu kwenye sherehe hii. Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya.
His Excellency Emerson Dambudzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. His Excellency Hassan Sheikh Mohammed, President of the Federal Republic of Somalia. Got it. His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. Welcome to President this General ceremony. uzi ikintu ndwaye Her Excellency Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Welcome to this ceremony. perezida n'umugore imyaka yanjye nayo ko ari umugabo
ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. ko ntabyo tubona. Itsinda rya muzika cyanditse CEC, impine y'inyuguti z'icyongereza Commander in Chief. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe uzaba ushyirwa ingabo z'u Rwanda.
ego wabaye mu vexen ryari abajyayo mpe ko atashaye Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kimenyi. Happy birthday to you. You surprised me. twagiye yayikuremo ntusibe ifoto yawe ukuntu bisa n'ubundi biri muri recycle bin